ukuthi iDassenhoek yaba unumber 2 emva kweClermont yokuthi la kulewa khona amakhombeti azocasha la emolweni bedla nabaselokhozeni kodwa sibaswabizeke sasifuna babe namagodo msibatshela uma uhleli la sicela uqashwe hide hayi ubusuhlala la bese niyalwa la bese niqhuba nezinto ngoba bazobuya abantu bazongena la bafika abantu acheka abantu abaqhaphazela kwasisiza ngaloko baba so uqala kwedayoko njengoba ngeke ngisho ingakho ngithi ibalulekile iDassenhoek yabona nje baseniqalile ngicabanga ukuthi kuyosisiza kakhulu nabantu abazongena ezikhundleni including la abanye kwababali kufanele la sibabiza onhlakanele ukuthi singenza njani sibe neoffice lelokhuzana lezo le office kodwa siqale ngelezo ngcabelo yethu nje ukuze sikwazi awusikwazi ukuthi sibe nentsonga nedem abantu badlulela mabentshonga nobani but as benefit as benefit not as benefit thina kuze phakathi kodwa kube khona into eyishoyo ukuthi ene intshonga nedem izofunda izikole izoxhasa izikole zangala angithi angizwa la ixhasa ama crash ngoba mako ubokubona makuthiwa kuvale ku N3 kuvale zonke imoto enqamlala qinisile so siyindlela nje elokhozeni ingakho ngithi siyibuffer zone kufanele nathi sakhe ngoba kwamasipala kunalento ekuthiwa ama community touring organization uya trainer masipala abafande batrain bazi bayimele babe neofficer train nje bathona stipend benze kahle eClermont elikhona eHammersdale elikhona abangela kulento etourism thathwa lezi ngane soze kwe-tourism khona sokwazi ukuthi ngelanga usingathi mase nowathene kwethu uma uvalile ucabanga ukuya angisho sikombo uyophuza kasibani bani angisho kodwa ucabanga ukuvashela eGoli ukuthi awuthi ngiyobolela eGoli ilapha la itshela ka high tapetas nelapha hayi baba kusho ukuthi ngamanye ashona ilanga kusho ukuthi ngamanye amazwi uma uchaza kanjalo uma uthi makuvalwe ngala toll gate imoto ehla shuthi thina siyindlela emnothweni eThekwini yabona nje bhuti bayiba laba abasibobandlululo bayenza kahle ngoba njoba ngisho nje somnotho nje thina oya eChatsworth oye eMlaza makuvalekile udlula la oye eThekwini oye ePinetown oye eClermont so ngempela kufanele silokhuza imigaqo ethi bese simene sihle uthola ukuthi izinto nathi siya benefit kulo infrastructure le khona ayiwa maye intshangweni nje bayabadlulela kuqala bena mabe entshongweni nje kuvalekile badlula la bentshongo nedam wayibeka babhlongo hayi ngezwela ke babukele ke sihleni babhlongo la kwiDassenhoek 14 Galaxy TV siqophela khona la iDMT Studios ekamkhize siyocela ukuthi ke ni download njalo ni copy and paste njalo ngoba lenkulumo le esikhulumayo inothile hleze khona abanye abantu abangakwazi ukufinyelela ekutholeni izinto ezifana nalezi so ngokuthi ke siqikekele ukuthi ke ngaso sonke isikhathi siyalalela njalo masinomuntu ozokhuluma because kunezinye izinto ongeke ukwazi ukuyithola mawumuntu uyabona ubaphefeni usimbulela amanye ama page namhlanje yamuzwa mekhuluma ngomgwaqo esihlala kuona iDassenhoek ukuthi makuvalwe lapha ezansi ku toll gate imoto zidlula ngapha ziye emnothweni eThekwini kwisizinda somnotho njalo mayiphuma futhi kwizinda somnotho ziphikelele ko Gauteng ko Maritzburg njalo ziyale phezulu zidlula khona futhi la eDassenhoek 14 kwakhuluma nangedamu laseNtshongweni kwezokungcebeleka njalo ukuthi mhlambe ngeke yini kusasa kube khona okwenzakalayo ngale ndawo sibe leadership sisahleli naye ke siqhubeka nalo daba lapha ke manje Mr Phefeni sesizoyivala le yomlando wale Dassenhoek nifika kanjani ekutheni ngcine senithola la seniqamba amagama anjengoLusaka oNamibia oAngola njalo ngoba ngiyakhumbula ukuze kwagcina senikhujwa nayi inkomo kaHaga la ngaphakathi sekhona inkambi angithi ngesikhathi wena baba umbonambe ngesikhathi sesiDassenhoek sesidayo yes sasesichaneleke kahle sesithole nama workshop nathi futhi sisodwa including labafowethu ababuye bahambe baye ezikoleni lezemfundo ephakeme sasithi makulesithathu sibe nekomiti la uma engekho uqiniso
ngangibuye ngilitshelishele lo comedy uma engekho ulokhu zalo ufatso kwanye izinto esizibekayo ukuthi semzabalazweni but asingabe kulomzabalazo umphakathi ozosisaba nakho umuntu wabuya kwaba nesikhathi sama commenters nekhombo ukuthi kufuneka abantu bangasisabi kufuneka mabesibona noma kuthiwa senzani bakhululeke ngoba angizoqhamuka ngise ngecomedy elithi elisabisayo sasebancane mangifika entombazaneni unothi ngiyishele mangithanda vele ngikhuluma ngendlakadle nje hayi sasikuthela induku emawenza lezo zinto nje cha sasihlala phansi sathi ngoba thina siza identify nelokhuzana si UDF semazabalazweni ukuze sizicontractize kakhulu nomuntu oqhamuka yabona ukuthi we know our story saqala njoba la ngiqhamuka khona nje kwakuthiwa lokho umuntu wayegodike uqamba amagama usibeko Thuthuka he was very good leyo kwathiwa ilokhuzana itono DQ impola iPalestine yes la phezulu kwakuselusaka la sekhona kwathiwa iselusaka ngoba angithi kwakuyi headquarters makukhumbula kahle iheadquarters ka ANC ayiselusaka angithi sathi iselusaka la kwathiwa e21 ise-Angola kwaya njalo amagama aqhamuka kanjalo ukuze mase sihlangene sesidayo ubani omele iCuba nangu uPhefeni noFatso nabantu ubani omele masihlangene siyicomment ubani omele iAngola ubani omele iLusaka omele iPalestina kanjalo kwakusenza ukuthi sikwazi ukumukelana nokuthi ene uma uqhamukile umyalelo kuthiwa kuzoba kune stairway siyaplana ngoba sasuke stairway siqhamuke epholeni obungaphezulu kwi UDF no COSATU kwi alliance kuthiwa kune stairway nazi into ezobenza le stairway similisana nalokhu sasithi siyakusona sibe sesazi kahle ukuthi yini inhloso ngoba kwakusiza lokho mase khona ophuma phela bahlala bekhona osikhulu phambana athi aphuma umthimlezi ngathi awukho kule cause yethu concert sabathuthisa sidayi nina njalo nitholela ukuthi sesiyabizwa ukuthi ade siqavuna umama lapha cha sizozimele it's either you are in or you are out mawuzuthi liyashisa ikhishi phuma kanjalo ke mawukhumbula kahle ke emva kwaleyo into ke kwavele kwalethwa inkambo ngoba kwatholakala ukuthi sekunabantu nathi sasingazi kunam MK amanyaka no up la umuntu wakwahlala la nathi ngoba isikhathi ngenxa ukuthi iANC nomzabalazo babesebenza underground sasingazi kodwa umuzi umuntu manikhuluma naye nje umuntu akutshele izinto ongazazi ezithe kuba phezulu but naloko futhi sasithathwa kuma workshop uthwa nombheka umuntu nempimpi yakusho lokho khulume kahle kanti lo muntu uzosaka information so sasilokhuzana engicabanga ukuthi omunye khona ubhuti wabanjwa la wagoye up la wayela la shuthi wayethunywa la eyofanele usebenza khona azobanjwa kanjani eMalvani sabona sekufika amaphoyisa ingekho inhlobo ephoyisa ephethe singeke isibhamu ongakusicabanga sasingekho kwakhulunywa kwahlakazeka kwathi ngumula kwenza ama-portrait bomb wathi hayi namhlanje shuthi bazolwa nathi kanti kubanjwe lo bhodo la shuthi wayethunywe khona eyokwenza ngokombutho wakhe kwaphinde kwabanjwe omunye la ngase kaMkhize wayehlala kaMkhize yabo kaMkhize ngenhla kwaseMaswazini waye MK phuma eChesterfield kwafanele azohlala la asazi kanjani wabambeka kanjani yabo nalapho sabona ngene imoto kovele wathiwa hayi safuna amatshe sothiwa sivalile hayi ayishaya kamabhana esishanga ngempela isibhamu la kwavele kwaliwa koko ungasizi sidome ebhamu uzongenhlamvu sithi bashana ngesilence labantu yabo so saqhoma kanjalo ukuze sihlanganeke sigcine silento umzabalazo nje cha sina siza identify nomzabalazo ngoba la sihlala khona konakele nokusizwa kama shop steward ayihlala ngaphakathi yilaba obut Idron babe khona ngikhumbula enye meeting nje kwakunzima inkambila sa meeting eyayise su sake sayibambela enzansi sahlala lapha enzansi
kwakhe ubhuti enhlonga. So abantu esingabaxwaya sibazeme zabalazo no Dassenhoek. Yes. Hayi siyabonga. Sihleli ke la ohlelweni Dassenhoek 14 Galaxy TV. Uhlelo kolelo ke olumele uqopha zonke inkulumo zakhona la eDassenhoek. That is why sibona silanda abantu abamkantshu bovu nabanohlomze. Uyabezwa nje nabo obabuhlongwe mabe ichaza indaba ukuthi hey bayazi iDassenhoek in and out. Ngamanye amazwi ke kusho ukuthi uma ulalela kahle inkulumo ayikhulumayo kukhona okuningi ozokwazi ngoba sekunalento babuhlongwe ukuthi manje abantu sebemisleadekile abaningi. Gcina umuntu mhlawumbe uthola ukuthi ubamba into engeyona, komunye umuntu uthola ukuthi umlando wendawo akawutholi ngendlela. But that is why ke njengoba ngikhuluma nawe uthola ukuthi manje sithola umlando ongqo. Umuntu ozokwazi ukuthatha kubeke because kunalezi izinto ezikhona zokumisleadeka. Thola ukuthi abantu babamba izinto engezona bagcine futhi benamathela kakhulu kuleso zinto. So yiko ke silana ke Dassenhoek 14 Galaxy TV ngokunjalo siqophela khona la ekhaya eDMT Studios. Siqhubeka lapha babuhlongwa. Siyabonga kakhulu ukuthi uthi kusibeka esithombeni ngendaba yomlando because abantu abaningi balahlekile, abantu abaningi badukile and umlando usweleke kakhulu and umlando is very important to all of us because uma uthi uyabheka umlando ufana ne-library. Yabo lento ekhuluma namhlanje even ngisho izukulwane ezizayo our next generations othola lo mlando. Umile unjengoba unjalo ungakhulunywa omunye umuntu ngoba ma ukhulunyela omunye umuntu uzobe sewubeka ngeyakhe indlela. So njengoba ukhuluma nje uzokhuluma ngendlela ehlelekile. Sengifuna ukuthi ke siqhubeke laba Phefeni ke ngibuzeke la after 1994 senithathile inkululeko ANC usuvule umlomo. Kuhambe kanjani ewadini esinjengabantu akade bebusy behlukumezwa amabhonu belwela lenkululeko. Ngiyakhumbula usafunda eDassenhoek uhlala uphuma ngewindi ujaha amaphoyisa njalo njalo kwakusekhona lezi zinto zoma SB laba abakuthiwa impimpi. Mhlambe nje nibe nayiphi indlela after 1994 compared isikhathi esidlule. Kunabafana ngeke ngibakhohle yabona noma sebebizwa amagama ke manje onhlanipho sakuthiwa into engalayo. Bafana bakwa very good bese eMagoti Mhlawumbe Ntombela njengoba uyibona nje eMagoti umsabalazo wabo nenye igenge ehlala eThornwood nabanye kodwa beqhamuka la kwidayo ngoba bafana babesemva kwethu. Zenzele manje sebebizwa ngoJoe manje yabo amagama ashintshile. Abafana babe right yabo nabanye abaningi yabo. Ingakho yakhumbula impekathi yabaseya la itshela imnyama exabana yona. Yes. Sakwazi ukuthi omunye umuntu okufanele aye lapha kunzima. Saya eofficeini wayejoin isikhathi wayekhosathu. Sababizele ekhosathu house ePinetown lapha ngaseposini. Siyoxoxa ukuthi comrade anikwazi ukuthi nama comrade kuyabula wena mase siyabuza kwenze njani awazi uzothini nifuna ukuthini kusho ukuthi sifuna sinivale sathi sokhuluma egenge SM yandengeze yonke indawo ukuthi cha abantu basethi ama comrade asetshela imnyama uzaqeda lento yawo angahlali njengabe ukhona la izobalekela khona awazi awuzokali mawuthi uyabona ukuthi yini le bangwaye kusuke ephe kwenze njani. Sesiqedile lo meeting umuntu wahamba enzansi ekhona lapha engaseholo lingabe khona iholo. Sayoxoxa khona kwasakhiwe izindle ezimbala lapha ngazwa ke ibhlala nje ubona amahamba aseholo kunemizi eyilokhuzana. Sayoxoxa nabe emva kwalokho kwalandela abafana abancane uqala kwalento eYouth League. Onhlakani ANC Youth League. Bavika ngoba sasiyilento ngasasahlona ngokwama sub-region si outer west ne-west yabo. Babe sasiqaleni bafika nabo manje kwakungihlekisa uma esehambile uNtombela banga amanye ama-comrade amanye sasifunda nawo athi mina manje labafana be-youth mabefika bafake namacica bese sithi kanti nilindeleni nilindele athi lo munye besilindele igayigayi ezofika athe kodwa bafana bahabulile bayibeka nje cha each into efunakalayo nina manenza ukuthi nizodlala ijele nidlale amabhonu ngoba wena babolo mbonami amabhonu ayehlukanisa bavele bakubiza ngempimpi yabo.
simile mayakhumbula sasiye simela ngaselanga phambi kwakeni la ilokhuzeni la kaDimba ntambama noma kulesihlala vele bakubamba bakushaya bazokwehlisa la bathe mbona mbisiwe nice talking to you, you are so humble sihlela lapho esithayibo nanke bamncoma bazoqhatha angithi uyabona babe indlela divided so kodwa thina saba we very strategic ngoba sayisifundiseke ukuthi hayi zenza nje impimpi kuze sixabane babethi noma bemehlisa umuntu phambi kwethu sifuna ukumbona ukuthi hey abamlimazanga ngoba uthi uyambheka umuntu uthotha uphelile izitembu ade shower la ingakho bagcina bengasebehlisa noma makuthiwa umuntu oyimpimpi sasingangeni lo ndaba noma impimpi okay it's fine kulungile phela unisondezela information le esikhala kusho ukuthi information iyashesha yaqala kanjalo ke lokhuzana angithi ngesikhathi sekuvulwa amalokhuzana inhlangano seyivula umlomo kwase kufanele kube ne-order yokwenza ke izinto ngokuthi wafika uJeff Hadebe la beqala ukuthi ungena kanjani kwenzeka kanjani no lokho no terra lekoda yabo sekushintsha sesingena ku ANC kodwa nakhona phela kwaba khona ababe abake baphuma bathi ayibona baz identify ne PAC yabona noma ngibabiza amagama ngoba phela babuye lo concept hayi bafethu kwashuthe iningi majority time cha so ANC thina similela ngoba that ila besithole khona ukuhabula safundiswa sapheka similela siya understand ukuthi PAC nayo is one of the organization kodwa yaphuma la yabo kwashuthene ingakho nakhona mabeze identify nalokho kwangekho inkinga abanye befuna ube kubona bayi azapho this and that kodwa uyabona ngaso sikhathi angithi ngathi sasiqala ukuba nalento ukuthi sesazi kakhulu ngomzabalazo sekuvula kodwa iyaqala kanjalo sayakha nami ngaba secommentini lokuqala le elakhiwa laphezulu le youth league sengikhohle usihlala ngazi usihlalo kuba kodwa nje ngicathi ngoba maqina usihlalo ngalezo sikhathi ngoba sasi lento yokuthi umuntu uyisina yakho sasisebenza kakhulu ngoba yenza ukuthi noma uthi uyaphambuka mayekutshela yena akutshela sifuna ukwazi usheshe ulaleke ukuthi usontshula isina yakho yabo yaqala kanjalo ke awu mawukhumbula kahle onhlanipho ke baba kulokhuzana bazoba usebenza eoffice laba bengasebenzi be volunteer thina ke kwashuthe isimo mawukhumbula isimo sami mina sasibheda nje ngisho noyifunga ngifundisa into yonke yes umuntu wakwazi ukuthi mayephuma esafuna ukuya phambili wathola umsebenzi la khona into aphinde wafika ngangena hayi wafike bangakakhulu kulokhuzana kwinomsa kokhosathu ngaze ngayo ba yilokhuzana ngoba sekomedini lalimeli Pinetown yabo sesihlangana namanye ama comrade wow ama shop steward uqhubeka umzabalazo ke njalo ngoba phela asikwazi sonke ukuthi siyoba semakomedini amakhulu o region ngobani ngoka ANC la ukhona we leader uprovide leadership ukhethiwe noma ungakhethwanga kuphela nje abantu bayahlonipha ngento ozenzayo nanokukhuluma kwakho ngoba uma mina ngizokhuluma ngabe ngawe Mbonambi kusasa ngiyawona sengikhuluma ngawe ngiyadlula sengikhuluma ngomunye umphakathi uyalibona ukuthi hayi ulimi lika Phefeni hayi aliqondile usothi noma uthi ukhuluma into ebalekile njengoba usho nje uthi akhumbule Dassenhoek angithi mangithi cha kwenzeke lokho kuba kwenze uyakhumbula sakasa vale lento abantu ababetshontsha ikhwama yakhumbula ukuphatha ikhwama zazo yakhumbula ukuthi oveze sabiza meeting nje lapha sathi ozokaphinde nje kwaphela nya yabo ngoba abantu babesazi nabafundi ukuthi hayi asiwona lo bomba xambi makufundwa siyafunda futhi ngoba into esizele kuzofunda yabo azange thina sibe kulento la kuthiwa pass one pass all kodwa into eyiqhamuka nabanye abantu nje yabo ngizama ukusho ukuthi qhama usesilungisa ke phela ngesikhathi sekulungiselwe 1994 eziningi izinto ezazenzeka ma development wise nokuphambana kwembono kodwa kwakwenza ukuthi lokho yayiphambana etafuleni ilungiswe sikwazi ukudlula ila kwaqhamuka khona ke emva kwethu olokhuzana oserum nabanye abakhumbula oserum nabanye ababesebeze emva kwethu ngoba nathi sebesibonile sesingaphambili sesimovele kwenye 11
Okwakhiwa kwamakomiti kwakusiza ke njengoba onhlanipho babangena babasemakomidini lawa akwazi ukuthi asithathe azosibeka la sikhona